Owusu bempa. Wona wosi Yesu se omo beye ku abetu jomama. Tiri amechira no enye Yesu bia ne kan eye MPP fo na e plan mun ade bia besi bia e plan. Obi bewu ni nyina e mo ana mo plan ekoku no. Obi beye se ni nyina e planning. Enti plan na enye adwuma eye jomama na e bechichi omo. Enu ntina omo plan se ompe so ye kutu no. Abusia kamya yese obana bepiemu e wo man Ghana mu dia sofo baako ya yebo ni din ana kamya yese ne ho akwako yehu yie pa ene Reverend Dr. Owusu Bempa ya oda Glorious Way Chapel ano ono ene sokopani a se yebeka ya 2016 ansa na dodan kwakufuado eba befa banwa no oba abonten be hye nkom se bibie ne we betimi asesa ne nkom hye ne se NPP fo ene befa ampani ampa ne nwane ampa yeto abane wiye no na NPP fo ena edimu enkunimu anado ena ebe to aso ko 2020 papa yi esan de nkom hye no ebeto ho saa ene koba no eba se 2024 ye san ababeto aba no na dodo na hye kwan so ba be kasa papa yi ka se on kasa efisere nyame ayi a kire nipa obedi emu nkunim no ono nkwa ena obeda na di edi a kire no ekoba se NDC fo ekohia clergy na onyomu nyina akohia ena Reverend Owusu Bempa ekokopiem wase ho ena papa edekwa akotu dwa se abana ye babeto no 2024 no ye mampeni John Dramani Mahama ono ena nyame aka kire ne se odi oman no ahye ne nsa ebusuafo enkomhye beto abonten no ena emu nyina animsem atenie ene kasentwie aye ka de kire papa yi ema papa yi kana no tu no ka se ono de nyame eka kire no eno ena wada ne di onye political party bia so for nemum oye nyankopon di futi nyame aka no ena wada ne di enti yenhwe se ye behwe se yenhwe ye to aba 2024 no ewie no na NDC ena kwakodi mu nkunimu a Ghana ha de ne opedifu a ye ka se nani hu ade de a na eye Reverend Owusu Bempa na kwase de ye twemu e wona asori dem ho ena wode enkomhye bi eto fo ma wo kire se NDC aben ya yato aba amano no se o ma meto aba to ne so no wahu se kamya se enkrofo bi epese eyeku editu aban nti wo mo hwe so mo hu musuo se saa adwene no kra ebeba wo mutim se nyom beye bia no ono so enyame difu ebeda na didi akye no amana se no papa yi ebeka asan commission bi tu wiem no na ye hwe kwan se ebinum beba bema ne muaye na so obia amema ne muaye kamya ye se san se ne huhu a aye nti se wakasa Ghana ha de obia entimi en challenge no na almighty Chune Jonas NS papa tiatia break de na wo ka no wo se Reverend Owusu Bempa eboa nyame nda hye bia de kire no ono anadwene na wo bo ense kai wo se Prophet Dr. Bednego contact ene go screen no ase no fana frɛ no sunsumu ha obi anamu bia papa ebetini aboa wo saa kwan no so wawie ne saa no wa mi subscribe button no so too much GH eya kai na fa bell ne ka nsa no upload bia ba onsa ebetini akabusia ma yenko se na Chune Jonas eto nsem no ede ma ne Reverend Owusu Bempa wona wosi Yesu se omo beye ku abetu jomama tiri amechira no enye Yesu bia ne kan eye MPP fo na e plan mun ade bia besi bia e plan obi bewu ni nyina e mo ana mo plan ekoku no obi beye se ni nyina e planning enti plan na enya adwuma eye jomama na e bechichi omo enu ntina omo plan se ompe so mo yeku tu no omo yeku mu ka kire MPP fo ni say omo yeku a meba be eku abetu omo nso na me be eku betu omo a mechi omo nyina agu prison forever eye John Mahama no onya ma ban mu anya nso e no kra no Asante region fertilizer mako 50,000 pieces a ye de koma akuafo chama untume mo ani o se chairman sabonsuma wia fertilizer ni nyina ti Asante foko nyina wu na ewu Asante foko ni nyina sai eno mu di Asante man abro na NDC fo ne nya fo mu ma ban mu kra no o ma akoda nyame ho akwa uncompleted building akwa sisa fertilizer 50,000 fertilizer city boni no ma di no mu nim se joma ma ebe chi omo na nti no mu plan so mbe eku na enkosi aga because omu yeku joma ma me na me ne ba yo enti di o ma ri twinyo na star joma ma na chi enti me na me ne ba se o ma chichi mu nkogum
Enti se mo plan se mbetu na me ka kyerem se me ta na chi me support jo mama se onchi mu nyina munyi no mo ma wi nyina mu kwasa na mo fa nkonkura na se wa Asante region nkoche ma akuafo no mo nche ma mo free kwasi broni de koko ne be ye chocolate no wabeton chocolate ni bi ni o wabeton ni kuro ma yeye ayeye no wabeka kira Ghana ban se koko no me to ba ku bia 200 million na kuani no Akufo Addo mani 30 million pe o na wunya 170 million free kwa e wo kuani ho onkodo koko fuo onkote koko onkobo koko onko hata koko wonya hwe dia wo ya ne se wo ya ban enti koko no wunya sika free to koko bag bi Akufo Addo nya 170 ni nyina nso di kwasi broni se fertilizer no ma wakuafo free se be ya koko no ometimi ya produce more na omu produce more a Akufo Addo ya boa ne tie dia me kire no ma jimi ese mo na MPP for the more na ye akuafo ni koko ne so na omde mo ba no na ban ni nya sika na oman ni ye jimi to yomo because e ba se would jimi we fertilizer no na ukoton na fe fertilizer no akuani ni ntime because oni sika ode beto enti ni koko ne nso a se koko bag bia wunya 150 million I 170 million now koko 20 ubenya sika sen se kuani ndi koko mienu pebeba ntia den na mfa fertilizer ne ma no na onfa koko mo ma na ban ni nya sika na economy ni nyeye dan se wajimi wawia fertilizer ni nyina kogudam na Asantini ne bre uwia na do kwase abegina se opa Asantini asem enti china obechi mu nti mu beye ku a mememfa ho Akufo Addo no memepe na kunu dada enti se bombo ye ku a me ne choice me ba den abedi claim se mu yahudifo na mati group aguma me abehwe mo nso ye chiwa awa be unu awu free kwase awte so aden na obi a me ye ku a obi di aba opeso ye ku kwase awonimboni ya wadi nti onimboni ya wadi unu akinofo ya ta aboa no Bank of Ghana boka tema NDC so Bank of Ghana mokada time JJ Rollins so Bank of Ghana mokada time Kufuor so Bank of Ghana mokada di entia because omo kwaje bosia omo the Bank of Ghana ne na kwaje bosia no unu akinofo ya ta odi onu ane bank data bank na kwaje bosia na onu a 40% ntisi akwaje $100 million a ono ne nkwan percentage $40 million na aban no afa $60 million nti wakwaje bosia na bosia no ba Akufo $40 million abere no man na ye onya kronfo nti se sika we nyina ama ne be chichemu a mu deserve si ya chichemu because ma jimiroro enka etiba ye tua oka we finance minister oji akatua edienti oji esgracia edienti na no nsu di a chinchini a Bank of Ghana no unti ma sheda agu bank no awi o manya pade nyina asa ko gugu UT bank gugu nkofo bank awi musika nyina di ono di ni sika abeto bank no wagu bank atua ni sika ma no da bi ya kromfo enkokurafo eko pension mo de pension haircut abewia enkokurafo sika nyina nipa na bo akokura ontimi nkoye adwuma bieu enti sa sika na wo ho no be yidi ato aduro ne ho mfa na odi ato aduro ekom de na odi ato aduane adi enti dipa nya omobo enti Jomama na ba matisi yesu akoyi Kofi Buache edi na katim no Jomama that right there that man is a great man because that man na me okumase one na commander police commander or chia kronfo every day non-stop back to back eti Kofi Buache ade na kan wono monchichi o munyina na monyi o manya pade na mfama Ghana fo no enti o usu bempa ma plan se o mem Jomama ku a me wa ha say I will protect him ni nyina ne se ono nso o megimi na obeye adwuma ni ye obechichi akronfo no
wa me jimi na oye adwuma ni ya me support no me tan na chi ma make sure say wa twa san kwase achacha taxes nim yi levy nkwase ade o man ya ye wo gold wo timber wo diamond wo manganese e wo bauxite wo cocoa wo bibia lithium wo bibia ya nyije nkwase yi levy wo man nim I said the resources na ye won say nketimi provide sikama obi abosumi bia wo man nim empanifo ne mwa o man obaso anu ahye no kure no tika ko twitwe sa no man nyinam na sa kinofo ata data bank no nkwaje free ne sam sika om nyina e Ghana fo sika taxpayers money na egu bank no nkwaje ti said yo no ba ya na ban ba ya oji nkofo bank no mo so monye ne de no asem bia ni ho de oh I say oh reference anu ahwe de wa ban aba no agigi UT bank wagigi nkofo bank no awia musika obi so ba obewia wo se na e draw nti mun kona mkwaji data bank ni free ni se mun sizi bank no Intabusia ensam no ana media ba besom ze ne onim twini na so de asem bia ekowu a agese eba ebekra twini na so wetie ensam ni bi mesrew na waja comment e wo video ya se e de amame uja comment ni bia eye too much gh kai so be subscribe na de bell no aka ho sa no upload bia ba only first person na won betimi aka all the social media handles so ko wa eye too much gh e ya kai so be like no wa share wo ho so e de amame makra